nafasi hii sisi kama vile raia kutangaza amani, 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 kama vile haki, utu wa binadamu na uhuru wa kila mkazi wa Kongo, hasa wa Kamanyola. Amani ni mapashwa ya kila mkaaji, kuheshimu na kulinda haki za mwingine. Sisi wote kaka, dada, ni ndugu, watoto wa nchi moja DRC. Tunajua historia ya vita, inakuwa miaka 30 tunaishi katika vita. Mambo mengi tumepitia: ubakaji, ukosefu wa makazi, ukosefu wa uhuru, kupoteza maisha na vitu. Kwa hiyo sisi raia wa Kongo Mashariki, hasa wa Kamanyola, tunaomba amani. Tunachoka na vita, vita, vita. Tunaomba amani, sio tena kwa njia ya vita, kwa sababu sisi tuliwa vita, hatuhitaji tena vita. Tunahitaji amani kupitia mazungumzo, na mazungumzo ifanyike kati ya watu wawili wenye kufarakana, kwa sababu sisi raia tunatoka wa victim wa hizi vita. Tunaomba community international yenye inashimamia vita hii na mazungumzo hii ifikie kupatanisha hawa watu wenye wanaendelea kupigana. Na ni nani? Tunaomba AFC M23 na gouvernement congolais ifikie kusikilizana ili sisi tupate amani. Tunachoka na kupoteza ndugu zetu, tunachoka kupoteza vitu, tunachoka wa mama na wadada kubakwa, watoto kuwawa hovyo. Kwa hiyo sisi sote leo tunaonesha ya kwamba tuko nyuma ya amani, tunahitaji amani. Kamanyola, sisi hatuhitaji tena kuishi pasipo ulinzi, na tunahitaji ulinzi ili amani iendelee kudumu. Kwa hiyo tunahitaji wako viongozi washikilie wakaji wao na kuwalinda kwa amani. Amani ndiyo lengo letu. Tunashukuru kwa neno hili tunalosema asante. Tunasema wa FDLR tunawafukuza na mwenye tutakamata tunamfunga. FDLR kwao ni wapi? Kwao FDLR ni Rwanda. Akuya ajiripoti arudie kwao, atuachie amani, uishi katika amani. Ndio maana leo tunafanya manifestation ya kuonesha kama tunapenda amani. Hatupendi ubaguzi. Tangu zamani hapa Kamanyola tunakuwa kwa wamoja, tunakuwa ini. Kila mwanatafuta leta chachu tunampiganisha. Ndio wala hapana? Yenye tuko tunatetea ni haki yetu. Kuwa na amani na usalama ni haki. Tunapatana vile? Ni sheria ya Kongo inatupatia ile haki. Tusiwe na boga. Manifestation yetu tulianza tangu saa 2 na tunafikiria saa ya saa 5 kwa kumaliza manifestation. Kwa hiyo tunaalika president wa societe civile yenye kwa imara hapa Kamanyola ipane moyo yake ya circonstance kwa ajili ya manifestation yetu ya leo. Tunashukuru. Kamanyola enyanya. Kamanyola enyanya. Nadhani leo ni siku yenye population ya Kamanyola ilitaka ipate nafasi kwa kuzungumza wala kwa kuonesha community internationale yenye inahitajika kwa raia ya Kamanyola, na hatuna viwili vile vinahitajika isiyokuwa amani. Wakati wa Kamanyola kwa binafsi, wakati wa Kongo na wa mashariki ya Kongo,
Leo ni siku ya tano, tariki 19